eka tumwaruga mu Uganda yonka mwaruga n'ubitweka bingi byensi yona mbwena nitwe umukereze yitu ya Nyamutanga imbazo zona zensi zareba kuzana kwa Ruhanga witu Arsia habukura magamura magire esandina ukuraba umbwire obukutegereza okuzarwa kwa Mukama witu Yesu Kristo murabiremu mwina masiko agukika ahakireki mbwenu Mukama yatubasiyaho mu kitabaru cye kandi Ruhanga ntumusima abo kutebembera kutusyaha yera kubasima muri hansi y'ekereziya yombekesiwe amatafari yombekesiwe amabare konkamo aba mutaruko ekereziya tukajombeka bonyenda kubasima. You are the living stones that make the church. Nimwe amabare agahurire agakombeka agombekere kereziyeji nyenda kwasima imwe abikiriza abitwarira mbarara nangwa abikiriza mu musiyona mwebare ukombeka ekereziya ya Ruhanga mwebare ukwikiriza Kristo akija akatubura muri mwe mbentekateka ahibanga yerizoba natekateka hari Maria manyece shongoro ubana bija kuceshongora ati kumanya naye baro kwikiriza mwene Maria naye bare kwikiriza ku Maria tarikirize kurututarya nibitongera bingi kukirabe cyaba kitari aha program yo kwishongora niboni iteka amazu nishaba ngubije bakishongore kureba ko bakutongeza bya Maria ubwo muzire nyina Yesu naye bari kwikiriza kandi naye bari kwikiriza ukwikiriza kwe kukahindura ensusia ensi yabire ryo mwirima konko mwirima ukwija kwa Kristo kukaba ikerereze kandi mwirima uko munsi mwinji konka tukubasa kuraza kereza cya Kristo nangwa no kwakubakariye kamuri kace tukuraza kereza cya Kristo. You know the waves that you have gone through, the aspects of darkness that you live under and you go through, but there is a flicker of hope. Amama sko nabwecho ikereza cya Kristo kikaraza umwirima n'uturabitu konkitwe nkabikiriza Kristo abikiriza Ruhanga umwanya gwo kukina umwirima uhimba katado wakawe na nondi jahembake umwirima tukombera tuburaza mwene Mariogo akikiriza naye baro kwikiriza Maria akikiriza kuratarikirize mwene kubatuye umuntu akunyinji abikiriza Kristo n'abatamwikirize bona bakagubora akwikiriza kwa Maria mwene abaryaha mwene mbagana akwikiriza kubwo mushiki akatar kumanya ahubikirizo kubukira kumutwara konka akesiga rukundo akesiga uburinzi akesiga kandi ngumukamugu n'amazima kandi arabasa kutubiha aho kweki ukwikiriza kwitu nkurikirira umukoro wa kwitu ukwemanyiza ikintu cyukugwamu ukafakikiriza ebyo konkorebo kuyaberayo wirwe omuntu oyihire Ruhanga omuntu orukunda Ruhanga no bwarabe yatungire bikumukanga kunkakana manyar kwegamira
ima baragire Yerusalemu mukaza izuba rya Mariya mukaza aha Kiliziya iyi Mariya yatungiremu okumanyisibwa ngo aryaza rumujuni tubahanikire mu kitabo cy'ukwera ko ngamba tugambira ngo kuyabira ryahizuba nataha nkabandi kiri kumanyiwe ayo yakiriye urugweto rwawe noyimuka ubwire n'ubushesha nkaburizo nuza gukora kunga urukika kuza kushika umwabazi ushanga wayakiriye urugweto rundi. How did you come to say yes to that spouse of yours? Some was in an unexpected circumstances. When kuyabira ryahizuba nataha ngo Marika yija yamugambara ati Mariya kuzara umwana tutwarinda uzara umwana wa yakangarana timanyizwa imbata isamizo wirobo ebyirikana bikabutakabire bane inyungu yakigaho yagena niruka yakangarana yataho wabo yabyama hagati y'iciro Ruhanga yaba kuronzeri. God is very consistent. No wakwiruka no yiruka konka rukundo ya Ruhanga urwete rwa Ruhanga n'urugenda niwe Ruhanga hagati y'iciro Marika yagaruka umuringo gundi yamugambira ati Mariya humura njyamuna humura kika kuyabira kangarire Mariya humura manya ohirutesi aruhanga muri mu Mariya te mizina ryawe mwire bikuba kango kumuka. We have things scaring you at work, in your families, in your journeys, in your engagements, and you get scared. Notina when te izina ryawe Ramberto humura na ni mwewa kweta wa Mariya humura nanka humura ahawo kuba ohiro butesi aruhanga mbwino ija kuba kenda uzara umwana kandi ubwo mwana aza kuba mwenu kirabona umugabe w'ubusinge ubutegeki buri amabegagi ngo kutugambirwa umubaruha yitwa y'Abahebrayo ubutegeki buri amabegagi kandi nuwo uhigikisa ukwigikirana umukumanya ikintu cyaba kitaterire kizegazega no kigikisa Ekleziya yitweje higikire murakirebere Ekleziya yituye nyambutanga ko higikire bakiyamwe ibinyomye bihango kabirmu yotinda birebere nko banjizire konka heru bagihigikira wari zinyo mugeza amatafari za heru zihigikire Ekleziya yitungeta kagwa mwe mukama Kristo niwe ahigisa ibintu byona ikigambo cye icyamani kandi Ruhanga ahigikira abo kubiwe nko muntu tohamire ukumanya ko tahamire ahashaha yawe yo kwizo munsi nibakwikira bakukwata turukubasa kwibisaho bakwikira ukurana bakwikira utandika kwazurana bagumana bakwikira no kushitama bakuta tubakabatsta bano mukibo bano mukitukuru batamuka burangiti bakwata bakwikira ngoye ubone kujirota kama dero tungakire kace
otunga kirekache aho turi kweberwa ako kugenda no yuruka otere mpira ogenda no yuruka nempaka unanka yatunga zabu abo ko yiruka nakireka cyo magarabi bere bibyahwa utandika kwijicirwa chango nizo nakwate nkoni ndagenderaho onizo nbamkwatira onizo mbamsindiko mu kagari utandika kwijicirwa irasa ya muheru bweno bakwijicirira cyumwe cyo kumanyira bikubaho bakwata bakuta umuka sanduki bakwijicira ureba hibwo umuhanji uwakanjiri bakukiriza bakutanaho utakujirota ubuntu wakuwa kubire no yendayo ubato kwendayo bakutwara bakwijicira bwenu twena tujicirwa aho kwatu amire amishogara hanga nangano mumagara gitu nkabantu urebe akanya akuturuho akutuyine twabatiriwe tuyine mikono yitsi namisho gitu namaguru gitu abiri buri omwe nakanya kace atukujicirwa oba murakabaza anya hati na imyaka 50 nisima ruhanga kunkore 50 iyo kwijicirwa bazo giyo kandi iyo misho nayo niyo kwijicirwa rero twabantikirwa ubantu cyikiriza ninga tari kucyikiriza oba bakwicirwa mbabeta bageze mwe tubeta bati abahigicirwa tena tuyabahigicirwa konka Kristo imwabijaha muhigicirwe ikigambo cya ruhanga cy'amani aho kwa kigambo warahanga ikigambo tokubaza kukireba konga akaba umuntu mbweni yatwereze kitinwa rugambo akaba umuntu kigambo yaba umuntu yahinduka umuntu yajara mbere rwitu haza kigambo ubwo rwayikise ibintu byona ikigambo cye icyamani mbweni we kagambo karungi akaraza umukristo hakiriziya ushangana kamutembya Kalvario ushangana kamutwara abana mugongo na nahabigere nakagambo kamukamo kiyakwiye kigambo ubwo kandi kigambo ikitira amasiko okuraba umurugambo okuraba umuhando obundo gumu mwirima niwatubiriro rumuri no kigambo warahangogu uturukuza irizoba kigambo umuntu mweno kubicara Maria uwikirize naye barakwikiriza akiyikiriza yatwarinda ye yamzara mwena nitwe nimwe ngenda kubasima mwe barukwikiriza webare ukwikiriza kubumuzire mwe mutata mawe kubatarikirize mawe tata kurinda tukureba na mama semire kunsima bagama muheta matilda naye kwikiriza matilda akisiza atakumanyango muruwe nija kuzara abana abakije kuri bakwija konga akikiriza nko baanjeliza bagama the rest is history isatumsi na nabandi ukikiriza manya bakiriza interview bavugira wikiriza nicho hatwinira twinira habanyadini twineho banyenamaka husbands and wives twinaha abasire twinaha imyeto twinaha abembezi abo
mwene Bikira Mariya nyina abazire ubwo bikirize mwe tuze nyuma ye abantu bipaso nzire Bikira Mariya kaze nyuma ye na uko namanyi ya Kristo ubwo mwimo kutubantu turabamo nano kuba kuba twino mu magara gitu nagenda nabagambira Kristo deni atugambira ngwe cyara abagambire cyone cyara abagambire mugire mutaya cyona cyara abagambire mu kikore kwa kutugambira bugeni bwa kandi abo kuba ebitu kushabwa gukora nkabitiriza ebimwe make no sense make no sense bugeni bwa kana asize njoga iza kugira mu mizi agukweza ati nizo kutugambira ngo tutahe mu mizi tunywe can you imagine ati bata mu mizi rero wagira ngo utahisa mu tuharira abandi ngo batahisa mu gatwara ningashoba bagatwara noganya yeah, something that not make sense konka ezinjogeza bizi zimwami zigokweza so yakunda Bikira Mariya kagamba tukaba bagambira we have participated in the miracle utubagana habibi amahane bikubaho tunaka kwate nabyo tutayisa mu mizi bakagatwara nabagani yaba ibikaze tona icyabagambe ndimka try it kigeze cya Kristo cyori cyaragambira ukuri yagira ngo yamagara kawe ufera mushara try it kikori ubona ubota kigikirwa cyona icyaragambira ukuri nabo cyo ikiriza abo kwa nabi akabara bamu Bikira Mariya ntine mushija bamugambira nje kwa iki nawe kabara turi so ngambira gatwara ngo tugambira cyona icyara abagambire Kristo mu kikore n'ubwo Bikira Mariya ubikirize uyu mu murime akirize icyo tunyirire enyeto zitarukushana kandi ukori aha ushitamiye mu mutebezi ahansi y'ekleziyeji noye baro kwicereza aho kwicereza kwawe kwimirenzi Rusiya minshi urya niwe nyina kwa driver nyina kuvuga enyuma nawe gero uvuga konka sinanyeshemere kusimo ngo wikirize kugira ngo ajya maratereranje rero mwete atereranje y'ekleziya atereranje y'inzu yawe naho gwayikirize umvugi we na washimye kusima umutereranje buryo mu muringo gwe obakarumanuka hango n'ingani kace ayikirize ukwiriza ukwishirizoku uko turiyo tujaguza erizoba mwe kama nakabahindure abikiriza imwe bahindura mukama mwe nakabahindura abikiriza kandi ataraza umbire n'ikazi y'umbire ubukuronda nabona abahigi ngo batwigikire kandi batwigikire kurungi mwe tubashabira bamwe bari muri mwe abandi bari ahandi nzenda kubashabira ngo bakatira kayamukama kama yabarunzire bamanye ngo nabo kwigikira abantu baruhanga kandi abahigizwe ikigambo cya Kristo ikigambo cy'amani kibahigikire babone twara uburinganza no businge mukama
bene tata abakundwa gapatasize hamwe shabe Kristo mujunu wito gonya kuzarwa ori umuzigisho gw'iganje byona kandi byona bitungeramo amagara. Shabire abebembezi b'Eklesia Papa wetu leo wa 14 abepiskopi na mlonga owitwa lelitu Eliambarara rabatubye n'umugisha abasaserdoti bona abadikoni abanyadini abashomesa ruhanga abahamani n'amagara maronzi omukurangirira amakuru maronzi go kuzagwa otore ayimukama otore shabire abategetsi b'amahanga bona abihanga bw'itu Uganda bebembera abantu abakwasibwe omulinganiza n'omusinje otore ayimukama otore shabire projects zitwale litu Eliambarara mukama witu owatuzarwa atwere tubane kwato yo kuzishikiriza je otore ayimukama otore omujunu witogo watuzarwa atoseje n'amagara marungi otore ayimukama otore cyangwa ababiri bona omujunu witogo watuzarwa abatambire kandi abihene nako n'obushune bagira obusinje n'amagara marungi otore ayimukama otore shabire abasire bona namnonga abasire binakamaniza kwikiriza Kristo estambe ekyo kuzarwa k'omwana wa Ruhanga kyeze emitima yabo bashemerere kwakirwa mu iguru obahumuze ayimukama obahumuze akiraka reka buri umwe aheyo icyo kushaba cye ayimukama twakushaba otore ayuranga umushobozi wabyona iwo watira umwana wawe umunyamunegire kandi umujunu witu twakwishengereza yakira ishara z'abana bawe kandi utwere tumwakire n'ifubo wogo omerera akategeka hamwe niwe na mutima rukwera usingira musinjere
Benetata katweshengereze isamba kitwe kitime mukamahanga patiri umushoborozi wa byona ayo mukama twakweshengereza ibihongwa tukuboneza cy'urusweki yakire ubuhindure cy'tambo kanisaniwe tugume tukuramye kurungi ekitacu kushaba turava mu Kristo witu kama benimwe nsi mutuma yanyu sime mukama ruhanga witu umushobora no gutwire uzumazuma kikire kandi n'ikirungi yazana cyo korokoka ito gutosha n'ahatona okusimira mu mukama wa Yesu Kristo banyaho ibanga cyangwa nk'umuntu umushana musya ubutsinwa cyawe wahweze so wenje bwitu uko kumwakira kwa ruhango Rebeka rera katwunsa itarebeka ntabwo katwiterane n'abamarika nabo mukikari kigurubona turangane ikinwa cyawe twimukiza hamwe nawe cy'ishonga ristaremura kama simaze mari kwera n'uhango byona bishimiro kwisa abo twabyona bugabara amagara no gukirire mu Yesu Kristo mwana wawe mukama witu no mushoborozi wa mutima kwera kandi dorerera kwimana abantu kongera izina ryawe kitambe cishemire ekitambo musiyona ayo mukama twakweshingereza imfishe twareka kongera ukiza mutima wawe wageze eyindi cyo mbiri yeshagama yo mwana wawe witu owatoragire kutambe kitambe ki umutoro cyarezweho akakwato mugati yakusima yakuchame pcheka yagabura begesi wabe nagambati umutore iyo wena anuko ndi kwanje urahewe yo abwa kwahirize kurya yakwatanishwa kubona we yakusima yatwasabye swabe agambati mutore niyo mwena mayetinishwa kupochesha
ishagama yanje ishagama yenda ganesi kandi utwire irashisha cyahabwa n'ababinji babone sasibi mumembore muti kunjiraho ibanga rikukiza ariko amayeso itangana kuva kwawe isingizo kwawe tegerizo kwisha kwawe nambuye mukama tuziko kufa ku mwana wawe yayi abutokora nukuzoka kwe kinwa no kutemba ku miguru kandi twinde kikacho kumtangerera nagaruka rero tusima twakwishengereza yakira umutujjo bw'ekereziya yawe utoro wahunga wakunze kuvuga Tanzania umbe tambakwe kandi kabarisi mumire nesha utwize mutumo rukwera turumbira umwe no mutima umwe umuri Kristo kuweka atwino mturuko gupfire pone kwa kanifungura no shirwa no Mario shubine ni narhanga Josefiba nentumwa n'abajuzi n'abashiribona abasiga gumatwe shara zabo ayi mukama istambe shoga kananiwe chongere kukaza no korokora institution kandi abantu b'abacyumunsi obahamye mu kwishirwa na rukundo umbumwe n'umuhereza wawe bakoreho no bisatrambe tona bari sabandi hamwe n'abaheza bawe kandi nabona bo ayitunjire Tatito myambabazi uroksha bakekeji iwatana ubisho bwawe kandi abana bawe ubona batatinye ubagirire imbabazi ubigarure ishuka na bene wita bafire hamwe n'abantu ubona barugira umusegi bakunda ukirize kwakira umukama wawe ubutwese gakunanukira mu businge bwona twangiramo ishishikina cyawe abwa Kristo mukama witu wohera mwensi ebirungi byona ahabwe hamwe nawe kandi muri we umwe na mutima kwera ikintu no kwiswa byo na byawe ranga patro umushobozi wabyo na usingera usingera umushoni ko yafagwire no kuyatwegise katwe hangane kushaba tuti tatito mu ijuru kama I'm kama twakwishengereza tuzonaka bukona utene usinjo magaraga rero abo kubanjura amangimba bazawe tumo butosha tuzunurwe kibi kandi kingiba katabakona ubutegereze n'amasuku gushemerwa kwisha kumuzunu mitu Yesu Kristo I'm kama Yesu Kristo agambira intuma zawe tunabasigira ubusinge nabako businge bwanje utafaha bibiti kuri kanti ekereziya yawe abarukundo yawe cyo businge no bumwe iwomerero kategeka ubusinge no businge bakama kubona kategera no businge
abesura byengwa mukama kana bahirwa murebe katama karuhanga murebe oyawe byensi
Katushabe. Ayuranga umunyambabazi tukusima abumujeni wensi owavirwe izoba kuko aturekera kuzabasya akacinjira abana bawe kabene we yatugaburira amagara gataruhaho we omerera akategeka usinjira usinjira butitwire nabaha n'abatuze umudusya kuruga imutura kandi mukorera ya parisheki mwena mbakira kandi mbatabarishe noiri kandi hona munkwase tabarishe muri sawitu kandi musima okuturisa ikwenta amaze the grace sima nsimera kimwe yewe turisa ikwenta amaze munkwase tabarishe n'isaka kwaya Saint Cecilia ichiro tuyahanimwe na hatunimwe tubasima munonga tine bugaciro mbwenu munkwase tsime kwa yeji abatoma twino habantu naza kubacheho twineho urukure kigombe cy'abasista bacamwe mu zurungi ababarara bijya twinaka Grace Mugisha tabase no kandi mukatu kwakire yabanike bino speaker w'isengero ry'ambarara site umwami bone tashoja kapsia yabanike abatamiri bino cyamanu witwa parish council na n'umucyara we umwami n'umucyara bari baki twabashira n'abandi mwe n'abagenya bari aha tubakira munchirize mbamurikire okutura some bindebero bikuru ekiriyo ebisendekereza noire kinashi nakwate na noiri nchakare nebero abiri na mukaga ntuyizuka omuzuruzi wo kubanza Steven na Stefano tuyinemisa umyanyeji aho ngatiro zaja musiri hashahemwe na hashahina zakasheshe Mesendizo neza kubera rwarire indizo erinyamiyaga indizo erikafunzo ashaka zakasheshe ahari bara mwanya imyanya jina gamba urwankaga nekiro cyuru cha Yohana umuhandisha mukuru marunji Ibrahim na Mushanzu aha tunomsemwe umukasheshe shaha emwe sande nibabiri na munana Surakushimanya mfishuro chifuru cy'abana bato abo Herode yisire mukamwanya umwako ikisomerine chekerkwera ntishiraye bembere zo kwantu cy'icuru cheka irkwera ya Yesu Maria na Yosefu kwati no kubatiza nchigumizamu programu yo kubatiza nchigumizamu umise ya Shahina kandi kwesande program ya Sunday ya Sahum Cathedral Shahemwe Shahir Nechweka Shahina hamuna Shahitano Nechweka misa yorujungu emyanya nze somerwamu Sunday Nimerama St Jude Ruti hamwe na Chera Pika Kwa mwaka tujaja misa mweba shaha ibiri ebiro ashikana kimwe y'ukwezi 12 kutoka mwaka wa 2025 umwaka musya kibanza cy'umwaka turukuza cy'icyo cya Maria Muzire tujaja misa tukumva furaha ashahemwe ashahirnechweka hamwe na hashahina imyanya nizosomerwamu Mikitoma Merama Karama hamwe na Bwenkoma
twasomekyo ibikore byasigarayo nijya kwata basisho shukuru kandi kubendeza kuzamu umushaka mje semeriwe hamwe na Kristo abo kwa no tiya bati kurega twatandika instrument kweta y'amazarwa the Christmas tide abarisheje mutwe mukorera semero kubakira mwere kwiza twabarebaho ni mwe mbarebaho kandi bisanzwe mu tabarse no kusima abo kutuberaho imwe baziyo nati n'irudizera prateho eri yo ine programu eji basima twabeze bana barisheje abo hakibona umupereza twebwato kubasa kweta chama n'utu wa Parish Council na ilo kwiza naona yongera yanje kubasima azwera chiko kumambare bakiri mshowe no bimuka oyize baramusa abakrisaba kandi banzure kandi yongere kusima abakristo abo ko chiko twabasakora abakrisaba mware munongani batengera injiro n'imikira ko makaganyu kandi umuzamuza kuzamuji amazarwa umuzuni mukama witu Yesu Kristo mukama abarinde yabare bwana mukuru umisa witu mkula twenda kusima no kutabarasya icyoro kikuru kandi no kusima rahanga abukamagara marungi ukagubiza muri uturize niyo kandi we bari kwicaza yo bari kwicaza umutero n'ungabo abantu bakora baryaha mwe bari kwisha bwana mukuru we bari munonga kandi tusi aho okusasira abutuye mu munda wawe sabite wi ukafita basuje bose kurugo Amerika na byona mwe barabasasoje bitu abukoro mpanisheji nendo fada bayina nabandi abatarya habazo musafari konkano batukoro mu mugwamani batiri mungaba aboshongo ababashi de haroba abasirikare bekereziya mwe bare mwe barumu mu mugwamani ije mu tukora yite tunyembera impera n'umwiguru konka tugikora na rukundo yamana nyenda kwakira ino mwena mwe bare mwe no kwikiriza ndebyo kwikiriza ababona umusiyona n'ibikiriza Kristo buzima no kwa buzima kazarwa nyekindebere nyuma zo nigere kambara ikindebere umuhanda ndebyo ngo abantu bona bikiriza mwe bare kwikiriza abantu bitu abatakutura kunuya abo korra hera ya pachitu nali basaba mwebero muri sabari nali banjiri ya Felix kumwemerere umurisa barebe kandi mwe baro kwikiriza kutwera ukora pachitu mwemerere mwe umurisa barebe mwemerere bantu mwe Parish yitu nabo bicereza kandi batwe mukono mwe bari munonga ukwicereza ukumutaho injana mureba ikatwaka ikaparish yitu turukubi no cyo munonga manya mushitamereje no shitama we urabagoroka na ndo mukiguru wanjaha asemerirwe ahabo kushitama y'umuntebe kandi mwaziri mwe bari munonga ukuzo umwanya murungi kandi tubasaba omako kwatandika okuza kutandika tubasaba umutemu kono nzakubanzurira ba project zitwine kandi nunje zo kutereza naboneza dasi zona abo kuba umakuru marungi agusheme kuhereza abantu biti no kure gutabaha amakuru marungi agokurugomgoro amakuru marungi agokurugomgoro abo abantu biti wegimo ikabo kubaza abantu nabo nonga nkadaisisi bagino batebe okureba ngutwabazweka ekintu cyo kureba cyantu ngoboro so tabali bakabyaza kandi kapari kino project so bazurura obwire butari bwahare cyakuzo
kuzubanzurira mugarike muzihagire nko kumwahagireke mwebare munonga mutabarike nohiri kandi nyenda kubizusya nayebwa hakantu kamwe umwaka kwawe ngutandika umulisa katugambira ibintu bishatu konka kamwe kanyeba uba nahuruka no kujya mara kamwe kanyeba ako kubaza akatugera ngoreke kwanga mutahi wawe atakutumanya mu mwanga abo hati no nyanga ngo no mwanga ubuga no muntu iyo musincerame no kumiragira cyo nakwa nijoro ibyo kwanga abantu akusigayo tugumize amako bakabitugambira utanka ku mwaka ikintu muri sakatugambira ngo kereza kweza misa bagira umuyiroko mugende muze mwatumwa ngo tukwikiriza ubwatsi kine makuru okugira ngo no siba hakurwo kubanza kasane ngurya hanusha ninjana mutubizwa bariya akandi kanya batujaka hururu bundi ukayiba rubisa umurisa tusima munonga itonka parishi yitu okutureka tukakora tukakushaba okore twakushaba okatwikiriza tukabikora tukakora ikintu mparisho mutabuzo murisa mu bitero munga bero murisa witu elizoba wako iteka ba parishi tukwirire ka keke ka Christmas tuza tuzaka kereza biyogede ahora shade ka keke okashade bawe mukari mwebare munonga mwebare okwijja abantu bwe haza twine yakantu kake utari hagata kwiha Christmas akakusya handejo utamusime twina kasigara yena ko kusima rahanga nimba shababa hasa baha nabo batazereza muri kusima rahanga ahabo kubaha twihire mazo kazufera mahanda abamwe batungaza accident konko iyo vugire wargoko wizaha mugize ninga mahimazo n'ibintu mugurenya amazona mazo kuri habidara rero kusima rahanga wino kwa radio program kusima rahanga abinaba hasa nabo batazire muiraha simer hanga kure mutayongera so nimba shaba ngo muyimuke simer hanga azikara kwemali nagitaze kusima mwebare nohiri muryenye nohiri atajiro waro batamutahiwe atajiro washagiza mutahiwe mutopsi mwebare pamwe kwa mfishongoro simerhanga kwete bahaza athebwa rero waje twaza pende tokate mubwira tukorecho bimushepera simerhanga ya
munonga bahaya kuri Murundi bino abandi bantu bakuru bunaza kuba muri shira babiri umwami n'umucyara Musingire Frank kamba shabe mwemerere Mr. and Mrs. Musingire Frank Side AG, they're here. Mcharugoni kama ni secretary, Minister of Public Service. And Wanue ni Deputy Secretary, Public Service Commission. You are most welcome and recognize you. To your media houses, Kristo wa injili
Olw'okubanza emiseegi n'emisingi simarahanga habwechori simarahanga habwokori ti noshanga obundi emyaga yensi yija obundi ebintu bitenzere cyo mwaka konka n'ecyo kushanga ngo yina amagara kushanga ngo yina omwisyo bantu mwene embabazi mwene mureke simarahanga ahabo kwikahiza bari 25 ebyo kwezi 12 mazima mukamarahanga wisukareba natuzarirwa manyesi kwa kuzarwa oterera to kubasaga muri kokori manyesi kwa bobiro bwire hato byaza bano tegwa kutsera ziramani konka twenda kubasima mnonga batandukanye tekitambo kya misa. Thank you so much kind of course TV of course tukusima kandi tukusima mnonga tubendeza Christmas nungi ntubendeze okushemerwa kurungi okushemerwa kutari burwari okushemerwa kutari mu Rwanda okushemerwa kutari mu kutsinda abantu mwe tunye turi kwebarira no manya amashemerwa agana leta bingi mwene reka tunye turi kwebarira ahabo kuba hangana yendabo abashemire hangana yendabo abari kurereka hangana yendabo abine rukundo hangana yendabo abine kushemererwa umbaka gabo mwene kaya leve mwene kamera tenda kusimba mnonga kwendeze omubwire bw'akaruro TV West neje kubirebera hamwe mu byaro okuzumu tawuni umuntu yaraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyana cyane ishayona turi kuretera irupfayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe witu aine kumanya mutuze kucumisya yekumi no mukumanya abo kubicira biho cyona TV West neje kuba neje kwisyaho TV West nehinda tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunzibwa okuhereza n'ebintu mbashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwe ekisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha n'omukazi bambi ariho omukazi akumukicaye mwarakuriya takuzagaraka nomawimba se kwatatu okoraki kasho mucheka gw'abagenya hano ukoraho nakataho nabyama unakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stame na ntebe ironeko kireka ngafata biri omuzanogu nugubago ruhobo rwa mukaga na Sunday shaisha tuzekiro kandi gwishagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda neshwe kazi hangwe Sunday urukora electrician barracks okay nawe bakuza ibyo ukora n'imikono na burgo na assistant senior foreman of works okay ibintu byaterera electrical section byaba birungi waba mu road mwana kutwashyize urutaro rwatanga urukuya wamire inshanju na mwenda yes rwatandika itu twatuvururwe katura Kagera meni yatera Kagera yakora district Kagera district atebyo ataje district kuyahereza ekira hendere bire kandi kahindira kurungi katirahindira iki habo kuba uramina kaya manyangu yatakuri tandikiza bakurungi na simuka program TV West
twegiteho okurugo rukubanza okwisiru wa katano okutandikana shahe mwezi kasheshe aha TV West obwo rukutunga bikugana mu mushinya okumanya n'ibindi bingi ingo mutense umuringo gwanyo kw'imuri kugira ngo ndi tukazokubasa kutambira tukajesha twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nibyo gwegese ebyunga jariwe urwakabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahadimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwakashatu netuba twina abahumuriza abari kugaruza imitima y'itombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okuba w'amaani ningashi omunyeto ku buryo w'amaani izina kandi izina ry'okwekora ry'omunyeto izina ryo rukweto wakuziza urwakana nituganira habitici hamwe n'ibitwimurize ebyakubasa kwintu yanga gitu ejo kwesinza gatano nitubendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashiriza twekiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yanditse cyaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba bikwehandikisa ni kongera micha yawe okuturanwa okwetamo mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo rukweta mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera